Ndabasuhuje mwese nizere ko muri amahoro. Mbahaye ikaze kandi mu makuru agezweho, amakuru ari kuvugwa hirya no hino mu Rwanda. Nitwa Isabelle Dusengimana. Muri aya makuru ndababwira ko u Rwanda rugiye gukomorera ibicuruzwa biva mu gihugu cya Uganda. Naho Loni yatangaje inzara y'akarande izaturuka ku ntambara yo muri Ukraine. I Nyanza mu Rwanda hari uwatemye umugore we aramwica ubwo umuhesha w'inkiko yabagabanyaga umutungo. Ni mu gihe Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente yavuze ko agapfukamunwa katavuyeho. Sergeant Robert Kabera w'u Rwanda wari ufunzwe na Uganda yarekuwe by'agateganyo. Hari byinshi yategetswe kujya akora, turabigarukaho muri aya makuru. Mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda umugabo yaguye gitumo akekwaho gusambanya umwana w'imyaka 5. Mu karere ka Muhanga ho umusore yasanzwe mu nzu yapfuye harakekwa amarozi n'imyuka mibi. Abambuwe muri Miss Rwanda bagiye kugana inkiko mu gihe gitifu w'umurenge ngo yigize umupolisi akajya yaka abamotari ibyangombwa akabaca amande. Izi ni ingingo z'ingenzi, reka mbaye ikaze ku makuru ku buryo burambuye, mbasaba gukanda kuri subscribe ku muntu utarayikora kugira ngo tuzabicirwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru agezweho tubagezaho. Makuru ku buryo burambuye tuhere mu Rwanda n'ubundi aho Minisitiri w'Intebe Dr Ngirente Edouard yatangaje ko u Rwanda rugeze kure runoza ibisabwa kugira ngo ibicuruzwa bitandukanye biva mu gihugu cya Uganda bitangire kwinjira mu gihugu ndetse n'ibyoherezwaga mu Rwanda byambuke umupaka nta nkomyi. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yabibwiye itangazamakuru kuri uyu wa gatatu ko mbere y'ifungwa ry'umupaka hari n'ibicuruzwa byatumizwaga muri Uganda ubu bikorerwa mu Rwanda ku buryo hari ibikeneye guhabwa umurongo mu bucuruzi bw'ibihugu byombi. Avuga ko hari gahunda yo gushyiraho ibipimo ariko bitari ukubuza ubucuruzi ahubwo ari ukugira ngo abanyarwanda bajye cyangwa se bagura ibintu byujuje ubuziranenge. Yavuze ko barimo kureba ubwoko bw'ibicuruzwa bishobora kwinjira mu Rwanda n'ibidashobora kwinjira. Igikorwa kigirwamo uruhare na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Yongeraho ko babigeze kure mu buryo yemeza ko mu gihe cya vuba mushonje muyishiwe. Avuga kandi ko ubucuruzi buzongera noneho urujya n'uruza rugakomeza, bityo ko n'abacuruzi bacu bazakomeza gucuruzanya na Uganda, bimwe biva muri Uganda ibindi biva mu Rwanda. Bimwe mu bicuruzwa byakunze gutumizwa muri Uganda byiganjemo ibiribwa birimo nk'amavuta yo guteka, ibinyobwa n'ibindi bikoresho by'ibanze. Umuryango w'Abibumbye Loni watanze umuburo ko kuva cyane intambara y'Uburusiya na Ukraine izateza inzara ku isi yose, inzara ishobora kuzamara n'imyaka myinshi. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres wabitangaje yavuze ko iyi ntambara yasubije irudubi ikibazo cy'inzara mu bihugu bikennye bitewe n'izamuka ry'ibiciro ku masoko. Akomeza avuga ko ibihugu bitandukanye bishobora kuzahura n'inzara y'akarande mu gihe gutumiza ibintu muri Ukraine bitarasubira ku rwego byariho mbere y'intambara. Kuva Uburusiya bwatangiza ibikorwa bya gisirikare mu gihugu cya Ukraine, ubucuruzi bwanyuraga ku cyambu cya Ukraine bwarahagaze, hakaba haranyuzwaga ibiribwa byinshi birimo amavuta yo guteka, ibinyampeke n'ingano. Ni byatumye ibiciro by'ibicuruzwa bizamuka, aho ku isi yose byazamutse hejuru ya 30% ugereranyije n'uko byari bihagaze umwaka ushize. Antonio Guterres wa ONU yavuze ko intambara ya Ukraine yivanze n'imihindagurikire y'ibihe ndetse n'icyorezo cya COVID-19 bikaba bizatuma miliyoni nyinshi z'abatuye isi basonza, bikongera ikibazo cy'imirire mibi cyari gisanzwe. Avuga ko kandi hakwiye gushaka igisubizo ku kibazo cy'ibiribwa byaturukaga muri Ukraine ndetse n'ifumbire yo mu Burusiya na Belarusi nayo igasubira ku isoko. Mu yandi makuru, umugabo w'umurenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza ni mu majyepfo y'u Rwanda akurikiranyweho icyaha cyo kwisha umugore wamutemye ijosi ubwo umuhesha w'inkiko yabagabanyaga umutungo. Ibi byabereye mu mudugudu wa Rukoma mu karere ka Katarara mu gicamunsi cyo ku ya 18 Gicurasi 2022 ku munsi w'ejo hagana isaa 9. Amakuru aturuka muri uwo murenge avuga ko uwo mugabo w'imyaka 43 yari yarasezeranye mu mategeko n'umugore
n'umugore we w'imyaka 36 ariko bakaba batari bakibana kuko batandukanijwe n'inkiko kubera amakimbirane yo mu rugo. Abo bombi bari barabyaranye abana 3. Kuri uyu wa gatatu nibwo umugore yiyambaje umuhesha w'inkiko kugira ngo abagabanye umutungo nk'uko urukiko rwabitegetse. Umuhesha w'inkiko yaje arabibagabanya, arangije ajya kwandika imyanzuro ko yabishyize mu bikorwa. Mu gihe yari ari muri ibyo nibwo umugore yagiye kumureba ngo ayimuhereze. Ahageze umugabo we aramusanga yitwaje umuhoro, ahita amutema ijosi, ako kanya aramwica. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme yemereye ikinyamakuru igiye ko iyo nkuru y'ubwicanyi kuko yabaye. Avuga ko umugabo akimara gukora ubwo bwicanyi yagerageje guhunga ariko agafatwa n'inzego z'umutekano. Kuri ubu afungiye kuri sitasiyo ya RIB mu murenge wa Ntyazo. Umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro bya Nyanza gukorerwa isuzuma kugira ngo hamenyekane icyamwishe. Mu butumwa bwa meya wa Nyanza Ntazinda Erasme yasabye abashakanye kwimakaza kubana mu mahoro kuko ari ryo shingiro ryo kubaka umuryango uhamye kandi utekanye. Naho umusore witwa Iradukunda Theoneste wo mu kigero cy'imyaka 25 na 30 yasanzwe mu nzu aho yari acumbitse yapfuye. Bamwe bagakeka ko yishwe, abandi bagakeka amarozi n'imyuka mibi. Inkuru y'uru rupfu rw'uyu musore yamenyekanye hagana saa 11 z'umugoroba kuri uyu wa gatatu tariki 18 Gicurasi uyu mwaka, aho yari acumbitse mu mudugudu wa Mpanga, akagari ka Ngarama, mu murenge wa Kabacuzi, mu karere ka Muhanga. Iradukunda Theoneste wavukaga mu mudugudu wa Gakondokondo, akagari ka Shori, mu murenge wa Kabacuzi. Mu gitondo yari yagiye iwabo nta kibazo na kimwe afite, ngo nyuma ya saa sita baza kumenya ko yapfuye aho yari acumbitse. Gusa we yari amaze n'iminsi agurishije ingurube, bikekwa ko yaba yaragiriwe nabi n'abashaka kumutwara ayo mafaranga. Bugenimana Jean Marie Vianney ni umuyobozi w'umudugudu wa Gakondokondo iwabo aho uyu musore avuka, yabwiye ikinyamakuru Umuseke dukesha iyi nkuru ko babimenye mu masaha ashyira umugoroba, bivuga ko yishwe aribwo bahise biyambaza ubundi buyobozi. Nubwo bimeze bityo ariko mukuru w'uyu musore nawe yapfuye mu buryo butunguranye, aho yaguye ahitwa Iburinga ubwo yari arimo akoresha igare agakubita hasi akahita yitaba Imana. Ibi nabyo bamwe baheraho bavuga ko yaba hari imyuka mibi cyangwa amarozi yishe uyu musore bavindimwe. Gusa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabacuzi Ndayisaba Aimable yavuze ko uyu musore yari asanzwe aho acumbitse yapfuye, gusa icyamwishe ntago bagihamya. Avuga kandi ko ibyo kuba abantu babihuza n'imyuka mibi bagendeye kuri mukuru wapfuye muri ubwo buryo ngo batabiha agaciro kuko umuntu arapfa. Avuga ko nyuma y'iyi nkuru abantu babisobanura uko bashaka, ariko aboneraho no kwihanganisha umuryango wa nyakwigendera. Ubwo urupfu rw'uyu musore rwamenyekanaga, inzego z'umutekano ziri mu rwego rw'igihugu ubugenzacyaha RIB zahise zihagera, aribwo bategetse ko umurambo ujya gukorerwa ibizamini ku bitaro bikuru bya Kabgayi. Inkuru irebana n'u Rwanda nuko polisi ya Uganda yarekuye by'agateganyo Sergeant Major Robert Kabera mu ngabo z'u Rwanda wahungiye muri icyo gihugu nyuma y'uko ataye muri yombi ku wa mbere w'iki cyumweru. Kabera yategetswe kwitaba polisi buri minsi 2 mu gihe iperereza ku cyaha cyo gutunga intwaro mu buryo butemewe n'amategeko rikomeza nk'uko BBC yabitangaje. Ku wa kabiri umunyamategeko we yandikiye Minisitiri w'Intebe wa Uganda amusaba kugira icyo akora, avuga ko Kabera afite icyangombwa cy'impunzi ashobora koherezwa mu Rwanda. Ku ifoto yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga, Kabera yabonetse ari kumwe n'umwe mu nshuti ze, Sura Nuwamanya, uri mu bavuze bwa mbere ko yafunzwe. Kabera azwi cyane kubera kuba mu itsinda rya Amband no kuba umuhanzi ufite indirimbo zakunzwe ku giti cye. Ku wa kabiri habaye inama y'abashinzwe iperereza rya gisirikare n'igipolisi biga icyo bagomba gukorerwa nk'uko ibinyamakuru muri Uganda byabitangaje. Kabera w'imyaka 45 yahunze muri 2020. Igisirikare cyahise gitangaza ko yashakishwaga ku cyaha cyo gusambanya ku ngufu umwana wo mu muryango we, gusa ari muri Uganda yakanye iki cyaha. Yavuze ko yahunze kugirirwa nabi kubera ibyo yari azi ku rupfu rw'umuririmbyi Kizito Mihigo ndetse ko afitanye isano ya hafi na Fred Rwigema.
naho ku mugoroba kuri uyu wa gatatu umugabo yaguye gitumo mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye ni mu ntara y'Amajyepfo hari gusambanya umwana w'umukobwa w'imyaka 5 y'amavuko. Uyu mugabo ari mu kigero cy'imyaka 25 yafatiwe mu mudugudu w'Amahoro mu kagari ka Kimana yakuyemo uwo mwana imyenda ari kumusambanyiriza ahantu iherereye mu murimo wa soya. Yafashwe ahagana saa 12:15 z'umugoroba zo kuri uyu wa gatatu tariki 18 Gicurasi 2022. Amakuru atangwa na bamwe mu baturage muguye gitumo avuga ko uwo mugabo yahuye n'uwo mwana hagiye kwa nyirakuru agatangira kumuganiriza ahita amukurura amujyana mu murima wa soya. Umwe mu bahaye amakuru igihe yavuze ko bumvise umwana ari kurira ngo wareka kwiyambarira bahita batabara niko gusanga ari kumusambanya ashatse kwiruka baramufata. Bavuga ko uwo mugabo yari yasinze kuko yiriwe anywa inzoga nyinshi ariko ubusanga akaba akoboka mu murenge wa Kigembe mu karere ka Gisagara akaba akora akazi k'ubukarani Itumba. Umunyamabanga nshingwabikorwa kagari ka Kimana Nsengimana Jean de Dieu avuga ko uwo mugabo ukekwaho icyaha cyo gusambanya umwana yamaze gufatwa naho umwana yajyanywe ku bitaro by'akarere ka Huye ahitwa Kabutare kugira ngo ahabwe ubutabazi. Uyu mugabo yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB kuri sitasiyo ya Ngoma kugira ngo hakorwe iperereza ku cyaha akekwaho nikimuhama akiryozwe. Bamwe mu bamotari bo mu murenge wa Muhondo akarere ka Gakenke bakomeje gutabaza bavuga ko gitifu w'uyu murenge yigize umupolisi wo mu muhanda akabaka ibyangombwa bitandukanye ndetse akabaca amande. Umwe avuga ko gitifu ababaza ibyangombwa birimo perimi n'ubwishingizi n'ibindi bitandukanye aho ngo yasanze hari ubura kimwe moto ijya ifungwa. Undi akomeza avuga ko usanga bahora bafitanye amakimbiranye n'uwo gitifu kuko n'uwo ahagaritse ntahagarara mushakisha kamuhana. Abamotari bahuriza ku kuba gitifu wakora ariko akivanga mu kazi ka polisi bityo ko niba abona bimubangamiye nk'umuyobozi yasaba ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda kohereza abapolisi muri uyu murenge kuko ari byo byaba byiza kurushaho. Gitifu w'umurenge wa Muhondo Gasasa Evariste ushyirwa mu majwi yabwiye BTN TV dukesha iyi nk'uko nta byangombwa abaka ahubwo ko ari ubukangurambaga buri gukorwa kugira ngo abantu bige gukurikiza amategeko ndetse no kwitwaza ibyangombwa. Umuvugizi wa polisi ushinzwe umutekano w'umuhanda bavuga ko ibivugwa kuri uyu gitifu bagiye kubikurikirana bakareba niba koko bikorwa basanga bikorwa akaba yakwegerwa akagirwa inama. Mu gihe cy'irushanwa rya Miss Rwanda bikomeje kurikoroza mu bakunzi b'imyidagaduro abakobwa begukanye amakamba mu myaka yashize ariko batarahabwa ibihembo byabo bagiye kugana inkiko basaba kurenganurwa. Ni mu gihe bari bakimara kubona ko irushanwa ryambuye Rwanda Inspiration Backup kandi ariyo yari yaragiranye amasezerano n'abaterankunga batigeze babishyura. Bamwe mu bakobwa batsindiye amakamba mu myaka ishize ntibahabwe ibihembo byabo biyemeje kugana inkiko. Umwe mu bakobwa batsinze mu irushanwa rya Miss Rwanda 2021 wari umaze umwaka atarishyurwa n'umuterankunga we avuga ko yagerageje kumenyesha Rwanda Inspiration Backup inshuro nyinshi ko yamwishyura bigakomeza kugorana ariko ntafashwe. Akomeza gusaba iyo sosiyete yagombaga kumuhemba kubahiriza ibyo yemeye ariko muri miliyoni n'ibihumbi 800 bamugombaga bamuhaye make yo kumwikiza kandi ngo adategereza andi agaheba. Uyu mukobwa ni umwe mu bamaze gufata icyemezo cyo kugana ubutabera mu gihe hari abandi nabo bakiri kwishyuza abaterankunga batubahirije ibyo bemeye. Undi mukobwa wamenyekanye nuko ari ufite ikibazo nk'iki watsindiye rimwe mu makamba yatanzwe mu mwaka w'2020 mu gihe yasabaga guhabwa ibihembo yari yaremerewe. Umuyobozi wa sosiyete yagombaga kumuhemba ngo yagiye amwandikira ubutumwa buganisha ku kumusaba urukundo n'ubushuti bwihariye. Undi abonye bimeze gutyo ahitamo guheba ibihembo byakuramo ake karenge. Undi mukobwa wiyemeje kujya kurega umuterankunga wa Miss Rwanda wagombaga kumwishyura ariko akaba ataramuha ibihembo yagize ati ibaze ku mwaka nambikiweho ikamba warangiye ntarahembwa nagerageje kuganira nabo ariko ntibigeze bakemura ikibazo cyanjye. Mu minsi ishize nibwo ibibazo byatangiye kuvugwa mu irushanwa rya Miss Rwanda nyuma y'uko wari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup yateguraga iri rushanwa yatawe muri yombi.
yombi. Icyo gihe yari akurikiranyweho bigendanye kandi n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina bikekwa ko yakorewe bamwe mu bakobwa bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Icyakora nyuma yo kuburana ifunga n'ifungurwa by'agateganyo, urukiko rwavuze ko rushingiye ku mpamvu zikomeye zatanzwe n'ubushinjacyaha, Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid agomba gukurikiranwa afunzwe ku nyungu z'ubutabera bunoze mu gihe hategerejwe ko iburanishwa mu mizi ritangira. Ubu Ishimwe asigaye aburana ibyaha bibiri muri bitatu yashinjwaga, aho icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato cyavuyeho kuko urukiko rwabuze ibimenyetso bifatika. Ibyaha uyu musore ubu akurikiranyweho birimo gusaba cyangwa se gukoresha ishimishamubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Hagati aho, uretse kuba uyu musore wateguraga irushanwa rya Miss Rwanda ari gukurikiranwa mu butabera, n'irushanwa yamaze kuryamburwa rihabwa inteko y'umuco. Mu yandi makuru, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu Gikundiro Mabure yatangarije Kigali Today dukesha iyi nkuru ko abanyeshuri b'abakobwa 4 bari barabuze ku ishuri bigagaho mu murenge ayobora babonetse nyuma yo gushakishwa. Uyu muyobozi avuga ko abanyeshuri bari barabuze babonetse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari bambutse umupaka bakaba bagarutse mu Rwanda habaye ubufatanye bw'inzego. Hari hashize iminsi 2 abanyeshuri 4 b'abakobwa bigaga mu rwunge rw'amashuri rwa Kanembwe ya 2 iherereye mu murenge wa Rubavu mu kagari ka Kikombe babuze. Bivuga ko tariki 17 Gicurasi uyu mwaka aribwo abanyeshuri babuze nyuma yo gutoroka ishuri. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rubavu avuga ko abanyeshuri bagarutse ku manywa kuri uyu wa 18 Gicurasi basubira mu kigo kuko byagaragaraga ko nta kibazo bafite. Hari amakuru kandi yavuga ko ku mugoroba kuri uwo munsi umwe mu babyeyi b'uwo mwana yahamagawe na nimero ya telefone atazi yo muri Kongo, abayivugiyeho bamusaba amafaranga kugira ngo barekure abo banyeshuri. Cyakora aya makuru ubuyobozi bw'umurenge buvuga ko butahita buyemeza. Ubusanzwe ikigo cy'amashuri cya Kanembwe ya 2 giherereye mu gace kegereye umupaka wa Kongo ugana i Goma, ku buryo ngo abantu banyura mu nzira zitemewe bakambuka umupaka. Icyakora ubuyobozi bubagira inama yo kwirinda bene ibyo bikorwa byo kwambuka mu buryo butemewe kuko bishobora kubakururira ibibazo. Reka twerekeze mu murenge wa Musha, akagari ka Nyabisindu mu karere ka Rwamagana, aho abagabo 2 bapfiriye mu birombe by'amabuye y'agaciro ubwo bajyaga gucukura mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ikinyamakuru Umuseke cyanditse ko abo bagabo mu ijoro ryo ku ya 17 Gicurasi bigabye ijoro bakajya gushaka amabuye mu birombe byari byarasibwe, bajyayo mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abo bombi ubwo ibikorwa by'ubucukuzi byari birimbanyije bagezeho babura umwuka maze baza kwitaba Imana. Umugore w'umwe muri ba nyakwigendera, Muhizi Jean de Dieu, yavuze ko yerukaga umugabo we ku isaha ya saa 10 z'umugoroba ku wa 2, bityo ko yari yakekaga ko bari mu kabari. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musha Rwagasana Jean Claude asaba abaturage kureka gukora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bunyuranyije n'amategeko. Amakuru akaba avuga ko imirambo ya ba nyakwigendera yahise ijyanwa ku bitaro bya Rwamagana. Mu Rwanda, Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente arahamagarira Abanyarwanda kumva ko agapfukamunwa katavuyeho ahubwo ko katakiri itegeko nk'uko byari bimaze iminsi bikorwa. Ibi Dr Ngirente abitangaje nyuma y'inama y'abaminisitiri iheruka guterana tariki 13 Gicurasi uyu mwaka, yari iyobowe na Perezida wa Repubulika, maze mu myanzuro yafatiwemo hagasohokamo uvuga ko agapfukamunwa bitakiri itegeko kukambara, ariko ko abantu bashishikarizwa kukambara igihe hari abantu bafungiye hafunganye cyangwa se hahuriye abantu benshi. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda yavuze ko mbere icyorezo cya Covid kigikomeye batemereraga abantu kugenda mu muhanda batambaye agapfukamunwa kubera ko bangaga ko benshi bashobora kwandura. Akomeza agira ati Covid iracyahari ariko ntabwo kavuyeho, ndetse nayo ntabwo yavuyeho. Turacyasaba abantu gusiga intera, gukaraba intoki, kugira isuku, ariko dusaba
dusanga dukurikije uko ubwandu bugenda busa n'ubugabanuka, kuba nta muntu n'umwe dufite mu bitaro dushobora kumara iminsi myinshi nta muntu upfuye, turavuga tuti reka tworohereza abanyarwanda kuko uretse kuba agapfukamunwa ukagira ku munwa uranakagura. Ati kuki wategeka umuntu ko yagura kandi tuzi ko atakambaye hari icyo yakwirinda? Niyo mpamvu twavuze ko atari itegeko. Ibi ariko ntabwo bikwiye ko leta ishishikariza abantu bagiye mu ruhame cyangwa bahuriye ahantu hafunganye kukambara mu rwego rwo gukomeza kwirinda. Ibyakozwe byose ni uko leta yemera ko hari urwego rw'imyumvire mu kwirinda icyorezo cya COVID-19 abanyarwanda bamaze kugeraho, ku buryo leta yasanze atari ngombwa ko agapfukamunwa gakomeza kugirwa itegeko nk'uko Minisitiri w'Intebe yakomeje abisobanura. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Dr Vincent Biruta hari mu Bwongereza, hari mu ruzinduko rugamije kunoza imirimo ya nyuma y'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda ibihugu byombi bifitanye yo guhererekanya abimukira n'impunzi. Ku ya 18 Gicurasi 2022 ubwo yageraga muri iki gihugu, Dr Vincent Biruta yagiranye ibiganiro na Minisitiri w'Umutekano w'Intebe mu gihugu cy'Ubwongereza Priti Patel. Byagarutse ku kurebera hamwe ishyirwa mu bikorwa rya gahunda yo kwakira abimukira binjiye mu Bwongereza binyuranyije n'amategeko no kurushaho gushimangira ubufatanye iki gihugu kigiranye n'u Rwanda mu bijyanye n'ubukungu. Minisitiri Priti Patel abinyujije kuri Twitter yavuze ko yishimiye kwakira Dr Vincent Biruta i Londres mu Bwongereza. Akomeza avuga ko bari gukora ibishoboka byose kugira ngo gahunda yo guhererekanya abimukira itangire gushyirwa mu bikorwa. Ku ya 14 Mata 2022 tubibutse ko ari ku Rwanda rwashyize umukono ku masezerano y'imyaka 5 agena ko ruzajya rwakira abimukira baturutse mu Bwongereza binjiye muri icyo gihugu binyuranyije n'amategeko. Ni amasezerano agena ko ababimukira bazajya bafatwa bakazanwa mu Rwanda, ababishaka bagahitamo gusubira mu bihugu byabo, mu gihe n'abagaragaza ubushake bwo kuguma mu Rwanda bafashwa bagakomeza ubuzima. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Boris Johnson waherutse gutangaza ko abimukira ba mbere bari muri iki gihugu bamenyeshejwe gahunda yo kwimurirwa mu gihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu umubare w'abimukira binjira mu Bwongereza ariko mu buryo bunyuranyije n'amategeko ukomeje kwiyongera umunsi ku wundi. Hagati ya tariki 28 Gicurasi bibarwa ko nibura mu Bwongereza bwakiriye abimukira 792 binjiye mu gihugu bakoresheje ubwato buto. Ni nahangaha kiri akadomo ku makuru yaragezweho mu Rwanda. Nshimire buri wese twari kumwe babwira ngo dusubire mu makuru y'ubutaha. Niba ukunda ibiganiro n'amakuru atandukanye, nugenda utarebye aho hasi urebe niba warakoze subscribe kugira ngo dukomezanye. Muhorane amahoro y'Imana mwese.